Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tamisha ebile ke a le amogela go somela ka Dr. Makgabo. Le kgono ke rata go lefa molaetsa wa lekgono. Molaetsa o ke lefang ona ke molaetsa wa tlhotlheletso ka gare ga maphelo a rena. Go boa e le gore ke mathomo a tsenanelo la rena, ke a le amogela go somela ka Dr. Makgabo. Ke gopela le subscribe le like channel la rena ene ebile ke a le leboga go ba le rena mo letšatši la lekgono. Molaetsa o ke le tshwaretse gona ke molaetsa o tswa go The Stargazer. A re go wena a re set your sights higher. Set your sights higher. Molaetsa o kgwetšago ke molaetsa le gore o go botsa gore go le wena motho o seke wa ke limita, o seke kore wa ke nyatša. Go le wena motho o swanetše gore o ke tshepe, e ba le boitshepo. Lefase la rena le tletše ka mathata a mantši, le tletše ka matshwenyego, le tletše ka ditlaišego. Le kgone o thabile go sasa o nyamile jwale le jwalo ke di-challenges tše rile go kare ga tšona. Ka nako nngwe o se ka re go ba ya go kopana kare ga le di-challenges tšeo o kopana le kare ga tšona, o kgwetša ke potša gore wena modimo ga a go rate goba wena mangwele a gago ga a go rate. Ke di-challenges, ke energy ka mokgwa e sepelang ka gona. Ka mehla go le kare ga mathata ke potša gore mathata ke mathata a nakonyana gomme a tla fela. Ene gopola gape gore mathata ka nako tše dintšhi a khosa ke rena batho. E ka no ba e se wena ke khoseditše mathata a gago, o a khoseditše ke motho o mongwe, mohlomong ka maelele gore o file ona goba mohlomong ka nto empe goba energy empe e le gore o e rometše mo go wena. Mare ke potše gore tšeo ka moka di tla fela. So o swantše kore o se dire kore o eme ka maoto a mabedi, o tšee action go fediša mathata owe. Ntle le gore o eme ka maoto a mabedi o tšee action, a gona ma yang gona, a tla no dula a le gona a go aparetše. And o tsebe gore the minute o aparetše ke mathata, mathata a la ga affect wena fela, a affecta le batho ba bangwe ba ile gore ba mo gaufi le wena. A ka affecta batho ba berekang le bona, batho ba o dirang di-business le bona, batho ba ile gore ba go supporta mo businesseng ya gago. A ka affecta family ya gago, bagwera ba gago le baagišane ba gago. Goba le motho mongwe fela motho o sa mo tsebeng o kopana le ena mo pateng, o kopana le ena ka toropong, o kopana le ena ka mo taxing, a ka kgona gore a mo affecte ka tsela e le gore ga se tsela ya maleba. So that is why go le bohlokwa gore ka mehla gore ge re bona gore tša bophelo ga di sepele gabotse, then le ka o dira se sengwe, ema ka maoto o leke go rectifya dilo. Go bona gore ntho e direlang ka gare ga bophelo ba gago e ka ba e le moleko, ene mohlomong bile a ona tšhelete ya gore o ka sepela wa ya kae wa e checka, mohlomong wa e consulta go gongwe wa e checka tša bophelo, goba ebile a ona tšhelete ya gore le go ka checka mohlomong ebile o ka se kgone gore o dire di-cleansing, o cleaniwe kore ora ya gago e cleaniwe, sefifi seo se tloge. Ka mehla o gopole o ka fela o šomiša lona letswai la kgorofo, wa tlhapa ka lona gomme wa ba gabotse. Le ka se tloše 100% o ya moleko owe, mare at least something se tla ba se diragetše, o tla ba o lekile go hafola mo mmeleng wa gago gore o se ka ba more effective, wa o affecta ka tsela e leng gore o tlo kgwetša mafetšo bile o sena control ya bophelo ba gago. So tseba gore go na le mohlolo o e le gore o tlo tla mo go wena e segale, o ka tla today, o ka tla tomorrow, o ka tla beke yona yeke. Go na le ntho e tlo diragalang ka ra bophelo ba gago. O na le ditoro tše dintšhi, ditoro tše ke bolela ka tšona ga se ditoro tše le gore ke bolela ka tšona go robetše. Your dreams ko letse le gore o rata go ke bona o di fitlheletše ka ra bophelo ba gago. Ditoro tša bophelo ba gago, mo o ratang go kopana o fihlile gona, seo o ratang go kopana o le sona, ke bolela ka ditoro tšeuwe. Tšona ditoro tšeuwe, tšona kore dikakanyo tša gago, tšona dilo tše le gore o rata go di fitlhelela, tseba gore di a fitlha ka ra bophelo ba gago e segale o tla ba di tshwere ka ra matsogo a gago, di-blessings tša gago di a tla mo go wena. So o tlo bona mohlolo, ba tla o tlišetša mohlolo mangelo a gago. So ntho e leng gona gane jale ke ntho la re e ba ka re ga states tse e leng gore ge di tla di-blessings tšeuwe, ge mohlolo o tla o direga, o tlo kgona go di bona. Ka nako nngwe le fifi ka ra maphelo a rena le re dira gore matlho a rena a tswalelege, le ge matlho a bulegile but ga re kgone go bona di-blessings ga di tla. Le ge matlho a bulegile ga re kgone go bona batho ba ba botse ba ile gore ba romela ke mangwele a rena ka ra maphelo a rena, batho ba ile gore ba tlile go tlo change maphelo a rena. So o make sure ya gore matlho a bulegile, o kgona go di bona dimpho tša gago tše e le gore ba o tshwaretse tšona e segale goba ngwagono. Go se no di bona dimpho tša gago ke dimpho tše e leng gore di tlatla di o tlišetša katlego in future.
o tlo benefita a lot ka re ga tsona, le ba lapa la gago le your coming generation ba tla ba benefita a lot and positively. Dira gore le ditsebe tsa gago le tsona di bulege ka o dira yona cleansing. Ditsebe tsa gago di bulege gore ge mangwe le ao ba e tla ba whispera mantšu a mabotse, ba tlo go botsa gore dira eng o se ka dira eng, tšea tsela ye o se ka tšea ela, o kgone go bakwa. Gobane ge nako e fitlhile ba tla o tlišetša di-signs tsa gore dimpho tsela di fitlhile, jale ke nako ya gore o di tshware ka matsogo a gago. Mara go kgotse le gore mmele wa gago gabotse go na le possibility ya gore o se ka wa bakwa ge ba bolela. Ba ka tla wena ka ditoro bošego o robetše, ba tlo bjale ka a dream. Go phafarega mola toro la o e lebetše, go ra dimpho tsela di tlo no feta wena ga se o di bone. Ba ka fela ba bolela wena gape ka intuition ya gago, a faint voice in your heart. Ya re ge e bolela intuition ya gago, because go na le sefifi mo go wena, kore wa no ignore, wa se itšele tlhogong, wa no e latlhela kua. Nako ngwe ebile ba tla go wena ba go botsa ka toro, mara wa e gopola toro ya gona, wa botsa gore swantse o dire 1 2 3, ebile wa tsoga ebile o ngwala fase ntho la swantse o e dire, wa fetša wa tswalela bukela wa e beya kua, then šimola o lebetše. And dilo tše ke dilo tše bo swantse ba o di dirile lona tšetše lona lewe, wena o lebetše. Ntho ela e tlang mo go wena, blessing ela ya feta because wena ga se o dirile tšela ba dilo o di dire. O tlo gopola after matšatši a mabedi a mararo ntho ela e fetile, go checka mola wa bona gore ga se ke dire 1 2 3, that is why ntho ela e fetile. O ne batho ba bangwe ba kgona go fiwa dinomoro tša dilotho tša di-powerball jalo mo ditorong, motho wa tsoga o e ngwala fase, mara o dirang o lebala go e betša. Neneng after e beke ga a tlo checka nomoro tšela ke nete ebile di tšwele, mohlomong o tsene 4 numbers or 5 numbers, o losetše, o lebetše go di betša. Ke sona sefifi ka mokgo se tlang ka gona, se dira gore o ka kwa mantšu a mangwele a gago, mara wa lebala go a phethela ka mokgwa le ba re le phetha ka gona, goba completely wa lebala. So molaetša wa thuto ke gore bula mahlo a gago, bula ditsebe tša gago, o kgone go kwa mangwele a gago, ba bolela le wena, ba o fa melaetša bohlokwa ye le gore swantse o e dire, ka gore dilo tše di botse di a tla mo go wena, di-blessings tša gago di a tla mo go wena. So mangwele a gago ba o encourage, mangwele a gago ba o tshwara ka letsogo, ba leka go bontšha tsela. Fila letsogo la bona ka re ga letsogo la gago, fila ge ba le gaufi le wena, ba sense gore ba gona mo gaufi le wena. Dira gore dinko tša gago di kgone go ba dupelela, di dupelele monkgo wa bona, o kgone go tseba gore ba fitlhile. Mara go na le fifi le lentši o ka se kgone go bakwa, o ka se kgone go ba sensa, ba eme mo pele ga gago, mara ga o kgone go ba sensa gore ba gona mo gaufi le nna. Ba leka go tla ka menkgo e mentši ya go fapana, but ga o ekwe menkgo yela. Ba tla go wena ka diphoofolo tša go fapana, wa kgotsa phofo go na le mpšenyana e nngwe e itseng ka mogae, maybe e rata go tla mo gaufi le wena, goba go na le nonyane tsekoše e rata go tla mo go wena, e rata go kitima ka mo jarateng ya gago, mara ga o e bone le go e bona. Mohlomongwe ka nako le go e bona ebile o dirang wa e roga wa e koba, o koba mangweleng mola ba tlile go wena, ba tlile go fa di-signs. Ba re tseba gore ga o na nto e le gore wena o ka se ile o kgonne go e achieve. Wena ntho ngwe le ngwe o nyakang ka ra bophelo o tla e hwetša, ntho ngwe le ngwe o nyaka go e achieve o tla e achieve, mara ka baka la lefifi ke lona le go fahlang, le go dirang gore o se ka tšea tsela ya maleba, o tšee tsela e wrong, o make the wrong decisions. So ga ba o felele pelo, ba re tseba gore ba tla phela ba etla go wena go leka go fahloša, go leka go bula mahlo, di-opportunity di tla tla ka bontšhi mo go wena, ene ba re tseba gore ye ke nako ya gore di-opportunity tše dintši di tle mo go wena. And then ba buša ba re, ene gape ntho ngwe swantse gore o e dire ye le gore le wena gape e o tlišetša sefifi, ba re try go heala, try go fodiša tšona wound yene wo e le gore e o koša bohloko tšatši ka tšatši. Wound ye ke goba nka no sešo se goba bohloko bo o bo kwago ke ntho e le gore sa le e diragala kgale, mara ntho e dirang e sa le attached mo go wena, ka gore wena ga se kgone go e lebala, wena ga se kgone go tshwarela mothola, ntho e sa go tshwenya. So ye ke nako ela ya gore o e release, e tšwe mo mmeleng wa gago, e tšwe mo go wena, go be le kganya, go be le peace ka re ga bophelo ba gago. Ke ona molaetša ke le tshwaretseng gona, gomme
ke le lakaletša mahlatse matlhogonolo, Modimo a le dire ka go loka. Ke a leboga.